warahmatullahi. Akkam jirtan jirtu jechaa turre. Arra rabbiin karaa kanarra nu deebiseeti Sheekh Abdulatifin. Asirra assalamu alaikum jenne duran Oromoodhaan jayoo salaam alaikum namaan jaan. Salaam alaikum ogunan jaan an Oromoodhaan kan bulteenaan jiinja. Amma ifiifu rabbiin kiyya osoon an hin du'in karaa kanan na deebisuudhaaf rabbiifin galata galchuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaraatiin dulluman qabdu eegaan guddadhe booda akkam jeetiin qara jeetiin guyyaa dura darasaan manaa na yaamte akkam jechuuf na yaame mucaan kaliifaan kun jeetiin if qaanfadhee ture garuu hoggaan dhaqe galgala sadiittiin bika yaa badii al ajaa'ibi bilkeyri allimni iyyattu gayqa aayanni tokkichuun eeysana duraasi halku sadiin itti bule yaa jara keenya halku sadiin itti bule akkasit mucaan san uranii nannaqaniitiin bare tooyida keeysattis bidaadhaa fi kan hogguu jannuti warra Abdulqaadir Jeelaan jechaadhaa ture karaarran jirru eega tooyida qaraanee ifa gare maa ma'anaa shahaadatu an laa ilaaha illallah أن محمد رسول الله ما معنى شهادة أن محمد رسول الله جيكو معنى سيمالي أشهد أن محمد رسول الله جيكو إطاعته فيما أمره وتصديقه فيما أخبره واجتناب ما نهى عنه وزجره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع جيتي هي كان آية خنا مالي نونجي إبادة ورب إنتينيتي يا ربي خيقبر تيسين سنسر الدين فمتورا سران قيبلم تونجان خرانا بين نو أجاجينا لترب ما نو قبرون أكن جر خيسي فنوغل تتجولي خانين أكغيا خافتنيس دكانا تنقلين هذا ديرين بلودا وصوا سيشي عبداللطيف أكن غنقو علمي دلغنا Ani dhageenye jechuun rabbiin ijoollee teenya hin taane kootaa baradhaa jechuun barbaada galatooma. Allah